Nagabintagi kubor baman kasni pet bat subscribe ya uan. Kamta mahagani ko por ngakrian na marjong na kabenta jong i deloy bedan buram jongi kini baro di namar kajing rahaspa ikloy ban lebe nyingi kikun jong ke ilakahi baro hi ke ilaka nong klingi don hang ni daki prak ndai snong hindi belegi lebe nyingi tang ka snong dai stong kini kuwi ngakwa bandong ipi lada pipi le yak e ko babahangi ngim persya hindi pipi le ben si sayang ikum kun jong ke ilaka nong klik pir ki ben nyingi pi ben nyingi pi le ben nyingi pi ikon swet nyingi tang ka balak tang ka snong dai stong hindi kan mau ba kini menta ka singing yu iya ka jingar ki ben jong pi ka jing ki ko khai ka jong pi yangi ki kun jong ka dai stong hindi kan mau ba kini baro kata ka spa ka jong pi ka spa ka ba pilayo ka ba la pila long kum kita ki lang kenia ki ba la sapen bam tengka ini por nga daliang yang nga kerpara yi bori wahalor hatu ani man hiyama a public hearing ajik sia thu wa khian yang nga haong public hearing to ilat se yi khon yang ilakahi yi khon yang destong khamtam wada penmi ika public hearing wichna ya de simen plan hapo akaras yang lumpersin hatho yang destong lada wa sarkar artim khia yani yana kambi an awada pelle I honesngi wada bo Sri Cement Limited ki volunteer yang ka da thet aman the man senrang RMD bersnya tho ikon ilaka nong kli yang I da yami pat ba I da manni ami te kon yang tu Bharat Sharma da yenni hatai da khang percaya I ami kon yang ada stong bat ipara mensi pradok prasnam ami kon yang ilaka IWM lang I honepor I penrem jori ya sarkar MDE wada le bor palat o ini harem bor I polis da pha hanre ya rem bor I polis I bayen le perca di bentai yang I bi siak sata public hearing hok yang I ami kon yang ri yang jat benru yang I RMD yo ite dawi do wajori na sarkar bi bicar hok yo nekam padam jule I kerpadi ya district council I Cimakarai awa to I bicara ya ami ami khoni pat yang ka tengah hane por berem jora ya ne Sri Cement wada le bor wada thambor I ami khoni pat hadu wen yo de siak sa public hearing te hini por sia si ong da perlu dikisngi ipori hadu wen yo siak sa public hearing Sri Cement Limited Sri Cement Limited Sri Cement Sri Cement Limited District Council District Council District Council MDA Government MDA Government por I ami snong de stong wa percha yo te Sri Cement Limited I de poi dang san waje poi ne step hani da mon de poi te hipor wo ong ye psia so te atho wadai kram sirup ite wo poi na tai na ning riat sirup udisi di archa I psia ini wa pediang yo ne Cement Limited ki de saluti I sudang aryo psia aryo I ye kram hotel public hearing da amte isnya do jingker meli ho jing I myong I ami snong de stong beki kwa ichna yo te Cement Limited yang ki hatai hapo snong yang I ma di poi uta konrat ma di poi te he hany bening yo ilapai to khat wi waje da do da por khande waje da poi hani ha aluti village te public hearing ha khara siang lom percin I aminong song snong yang ada stong ini woro I village te amba nio 4% da yemi pajba inte serang mudile seta khara siang lom percin di bentawi pensnio yite inong rim yang I am inong song snong yang ada stong ya I pensnio hate ha public hearing wa peman ni di benta wichna ya te Sri Cement Limited mandapoi hani aluti wile setai sa cite tho peman public hearing ini ibor yang sarkar rangkat wite I volunteer yang ane Sri Cement Limited ar ilat I psia support sete wile pensnio ya te hok ya te nong rim yang I di benta te public hearing tengah hanepor snyos dap da jing snyos si overcrow jing snyos si overcrow hodo atete wo I aminong song snong yang destong dani amjo le
i wakerchani i yang ilaka waro ar ilat i wi psia serta cepo ye pensnyo ya te anong rim wa i kami pensnyo hakmat yang ite i hek sarkar yang ne sarkar Meghalaya yang i jadi te daw kepada amibor yang an wi chimkhia yane hak yane rti yang i lene ya te freedom of speech wa ang i hak wa i hak yang i at ameriti sensar yang ri India i hak i kelam lait lot hane ri India yang i amawato ipat ya te hak man berulong yang i hapo yang ini ijing pensnya yang i sibor yang an jadi ni kita nak kerja boleh sibor Klam ar per arto media rin bru Lam sa samen long be man be lahoy. Yin. kelam dah wala dia I duduk ne step bah mi di yung resem yang i ami percaya te Sri Limited Cement. Anes ngi wada penmani ya te public hearing te i percaya kuai upoi hani tho aram poi kuai ya te jing huri hura ji kedrung gendram hinre ngi wani da ka musim bangi kuai ka jing suk ya ka jing kendrum kendram ya ka jing yamai ka jing nya hapding ikun jong ka ilaka nong kli hindi da ka jing bom yes ngutu jing mut kepelong ngi kumni kawan ka jing ya kendrum kendram ka jing ya shoy dat hapding ikun jong ke ilaka nong kli kini barok kilong de namar bangi ngim snutu ke e ka ba kiki nong ilam jong ka sinong ke dong ilam jong ke ilaka khamtam hagni ko por ngakren mar jong na ka benta jong i Deloy badan buram jongi kini baru di namar kajing rahaspa ikloi ban lebien nyingi kikun jong ke ilakahi baru hi ke ilaka nong kli ngi don hang ni daki prak ndai snong hindi belai gi lebien nyingi tang ka snong dai stong kini ko winga kwa bandong ipi lada pipi le yak e ko babahangi ngim persya hindi pipi lebien si sayang ngi kum kikun jong ke ilaka nong kli pir ki ben nyingi pi Liben yingi, pila ben yingi, pi ikon sweat yingi, tangka balak, tang ka senong dai stong hindi kan mau. Ba kini mentakas ngingi iya ka jingar ki ben ka jong pi ka jing ki kokai ka jong pi yingi ki kun jong ka dai stong hindi kan mau ba kini baro kata ka spa ka jong pi ka spa ka ba pila yo. Ka ba la pila long kum kita ki lang knya ki ba la syapen bam tengka. Namar ka spa pi pim Pikroi te bang anya mai ban nya barok ngi long sipara hinre tang na kabenta jong ubar jela ngi long kum ngi surut ngi mai hinre perkhat bhai ya kal sai kal sisngi go jong upoi e uwan hang ni uwan tu lut ik siar ko rupa ka ngap ka dut hang ni ha ka snong ha ka ilaka hi jong ni barok ko we amde tang ni ka snong dai sia barok kabenta ko besbon kelam dah lari ni Tabra sorry mu samel sa. Labi isno ko bare I hane por naduk dang step yang ane sngi da yemi ni yung ni sem yang i desnyai da penbena step pollution ya public hearing oba penman no hatai ha kharas yang lom persin handresnya si ong i ami kon yang ada stong jing skit am hogi ila ngap ya te public hearing wi wada penman i bori bahalor handresnya si ong i volunteer yang Sri Cement Limited i wada tungo wada penbam tengkau da yenyi hakalen sodong ane atho pai atho mudi kaple archai da khanglat bet i haini por nga da liang yang nga kerpara i bori bahalor hatu ani man hiyama a public hearing ajik sia tho bakhian yang haong public hearing to ilat se yikon yang ilakahi yikon yang ada stong khamtam bodo penmi ika public hearing wichna ya te simen plan hapo akaras yang lum persin hatho yang ada stong lada wa sarkar artim khia yani yane kambi an awada pelle I honesngi wada bo Sri Cement Limited ki volunteer yang ka da thit man the man senrang RMD bersnya tho
ikon ilaka nong klik yang de yami pat bai de mani ami te kon yang tu Bharat Sharma de yenyi hatai de khang percaya ami kon yang ada stong bat ipara mensi pradok prasnam ami kon yang ilaka IWM lang wi honepor ipen rem jori ya sarkar MDE wadale bor palat o ini ha rembor I polis de pha henry rembor I polis I bayen nyelek percak di bentai yang I bi siap sata public hearing hok yang I ami kon yang ri yang jaj benru yang I RMD yo ite dawi do wajori na sarkar bi bicar hok yo nekam padam jole I kerpadi ya district council I Chimakarai awa to I bicara ya ami ami khani pat yang ka tengah hane per berem jora ya ne Sri Simen wada le bor wada thambor ya ami khani pat hadu wen yo de siap sa public hearing te hini por sia si ong de perlu dikisngi ipari hadu wen yo siap sa public hearing Sri Simen Limited Sri Simen Limited Sri Simen Sri Simen Limited District Council District Council District Council MDA Government MDA Government por I ami snong de stong wa percaya te Sri Simen Limited I de poi dang san waje poi ne step hani da mon de poi te hipor wa ong ye psia so te atho wadai kram sirup ite poi na tai na ning nariat sirup udisi di archa I psiai ini wa pediang yo ne Simen Limited ki de saluti I sudang aryo psia aryo I ye kram hotel public hearing da amte isnyo do jing kermeli ho jing I myong I ami snong de stong beki kwa ichna yo te Simen Limited yong ki hatai hapo snong yong I ma di poi utau konrat ma di poi te he hany weneng yo ilapai to hi moi thoi wa chna yo te Simen wa hajan snong wa hajan yong te sub center wa kongnos kong doktor ki chong hete di percha juri yo ne jingwan yo ne Sri Limited Simen hatai ha khara siang lum perching wa em hapo snong yong I penrem jur bahai udoloi ude dewi khani nat yong u si dakhar wa wi poi snong di dakhar hani tho yong I na du da doi unang pat yo ne ilaka yong I ude dewi I parman dalo yu thap buka pisau ho senduk ate wan hi kwau thap ka ha sentek dalo ilaka nong kli tidam di arje mera man de khat min ni perthe da du rang ba snong yong ilaka le ki kwa ide yo ne snong yong I di we sanyi yo te Sri Limited Simen I am snong de stong I percha jori ham tam yu he snong yong I wa santu yo ne an usi klem de ti snong klem de ti be ilaka klem de ti ba snong de stong klem de ti ba dorbar wat I de khot yong isi yong snong la ki artip I wa santu kani tad amte I percha jori I karpad I bor wahlor nadu sarkar jela hadu district council to I bicar hok oni bentai yong I snong I badang manong kendong I snong I badang im hirap iki I snong I badang psaya ledi di wakit sutami tad amte I karpad I pi I bicar hok pi I wa to I khang pikane Sri Limited I poyo hani hapo snong yong I ini ten Sri Simen Sri Simen Sri Simen